بله تماشاگران هیجا دم باش وره از امریکای اوکتای شاهین نها به کلام و کلام لپیشبری و ما لی از بریا برنامه خوب بدم دست بکرین از خبره که نخواشت خوازم یعنی ایشه که مزنج بوم هر دنگ بیجه که کدام چه سر دلوانی خو هر کسی که کرد جبو چند کردیتی تشتکره به چه سر دلوانی خو هم گلک به ایشن ایرو بریا برنامه که کویسی وار لی نوچک بمرا پار کرده انقره دنگ بیج عایب مستفی چه سر دلوانی خو ام رحمه خودت بیجن لیبه سر مالباتوی و ناس و دوستی ساختن کارن ام به هر عایب مست کیه ام لگو داری کن کاسی کلیه کی هونجی دنگی گو داری کن دوراج ام دست برنامه خوب کن ay delalay 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 دلال بريكا بني بلالي سناتا تمي كوريكي يكتاي دل دلال كذا فايدان اشبا دي شبا خلاجه باش بكين ركي داودي خوشي مرده سے ما بين اچدر واغا فغرا باج کے رخيا المانيا زنجنا ساعت روايه بني بانا فرقا بخيا سند كي اي دلالاي 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 بله تماشاگران هجا ام جاردن دبیجن راه خوده لیبه سری مالباتا وی ساخبه سری ناس و دوست وی ساخبه ایجام در باسی سر برنامه خوب بن ایرو میوانه که منه گله که هجا هیا دنگک ج دیروکا دنگ بیجیه اوه مه ایشه دناف بیلین دیروکی دا بگرینه او دنگ اوه گهمه ببه شبین سرحد اندریش شب بهیر که اندریش جاخو جواتا اوه ما ببه گل هستای مزن رسو اوه ما ببه جمع حوالتی خو شاکروی دنگ بیج کو امجرات بیجن شاه دنگ بیج آیا بدنگ و آواز خود ناو جواکا کرده دا جهگرتیه اوان کسی کو از ناوی وان دبیجم کسی کو دنگجی را علاقه دارن گلک باش دزانن کو از بحثا کید کم رسو دنافس دنگ بیجا دا بجی خو بقونا خو هم به دنگ بیجی هم به هستاتی خو به ماموستی خو جکی گلک تایبت دگره ایش میوانه من میوانه کی جوان دما و بدنگ و آوازین خو به گوتن خو مدنا پیرن دیرو که دا بگرینه اف میوان کیه هم دزانن محمد بیرو دنگ بیج محمد بیرو کاورن ام به هر ناس بکن محمد بیرو کیه جو کدریه ام جرا بیجن تبخیراتی و هدی خبر نا ویش به هیکا خوش که محمد تبخیرات تجارت دن نا بخیر بسر جان الله برا تچانی باشی از هیوید کم صحت جانت باش به باشم ساوی سپاسدارم تچانی باشی برا والله دمکم تدید از گله باشتر بود سپاس دکم اجبدیتنا کیف خوشم باشم ساوی بله ما مست از پیشی دخوازم ببیشم وکی که مگو ت بوی شاگرد رسو ت به حوالتی خواه شاکرو را نزی 15-20 سالت حوالتی کرد و به هر را اون دشبیر کداش جواتا دا
و رونشت و کلاما گفت گله تشتین که ام مراقت کن هنه ایشه لی پیشی هر تشتی از دخوازم میوام تشتا اوان مراقی خو هیدی امشتا بپرسن لی بریا هر تشتی محمد بیرو دنگبیج محمد بیرو جی که دریه بچه آوای دست به دنگبیجیه کری ام بکرتاسی دکارن جوه داری دست بکن باش سرچاوه كيكو محمد بيرو سال 1949 لباجار ارزروی نافشار قریازی گند بیرو هتی دنیا سال 1959 من رسودی رسوات گند بیرو جوی چاره دا وقتا من رسو گداری کر از 10 سالی بود 10 سالی بونا مدا دنگ رسو نل سر متنی هاتو گند بیرو شرحت راسی کنی her kese günde beri, haçı kese kurası kalamek gudari kir bu zani bu, jber kir bu, her kese kalam arası oldu. Eci yak jwan ferdi beyru zaru ki bu, me kalam arası gudari kirin, hatta çun dibistani lor roja dersa me müziki hebu, kalam arası gotin, Türkiye nizam bu bogota. كلام الرسول متقوتن درستاني وحتى دما لشكرية شم لشكرية هاتن 1907 كده از چون قبالا مال الرسول تابي دو حد هوالي خو ام چون زفستان بو بريا كنت درباسي ودري بي ازي برسك دني برسم كيكو او كلامك كنت ده سالي بوي تلجیه کی چاوا اتمسفره کی چاوا تا گوداری کر و تاثیر او کلام سر ته چی بو ته بیراته او کلام کی جام بو و تاثیر کلام چی بو جبو کو ته باز 10 سالی بو من بله لی از اتیم بو باب مربو سالک بری قناغ رسول مالا کریبیم بو مالا حاجی احمد بو اجا کوهستانی که وی مالی بوش من حس کردن دوتا رسول ما شر کلام دکو ملبر پنجرش گداری کرد نه گنداد چون من کلام دکو اوان دیدن که از کلام رسول جبرد کم جبوی جد دام من جتنه و مربوط شل آدر رشته و رسول گداری کرد زارو شو قنه ممکن بود جوی از چون رودنشتم سر سوالا جکی دارم من کلام دل ملت زنارا کو کلاما دلیل زنارا هر کسی دکو دلم هلنا تیری لزنارا بله و هر کسی او کلاماگو هر کسی او کلاماگو ایدیش اشحات رول ورما وقت سر بدر ابو ملت يقول برسو حزكر جرا سي عربي جانن بار كرن وشاند قوبالا دبيورا رسوي دي هات دعوتا شغله چورشي ابو هات دعوتا اوان دعوتا هيك جندي ما ابو شاند بي ان ور بيدا تكيله ما دس بكرن حتى از هفته كده شمالاوي لور جهبال امراكو ازار مواطن جبوي كلامه انا كارم بيج ما مستتلور قبا حتى كلامه يكشنا قبا كنت تشوي او شخص كان سالي بوي حتى كده وقت از شو از 22 سالي بو يعني تجرى اول 10 سالي تماشاكر كده دورا 11 سال شو دا اجت تشوي مالاوي بله جبو كنت هاري به خبدي ناسكرن جبو چت تشوي تبيراته tabii جبوي کو مقدار بك اوان هوال مش سوال كرن قوتن اماتن تجمرا كلامك بيجي محمد جدار كي محمد كلام بتد بيجي اگر عقل تدبر محمد دنگ بيجي كي باش تبيجي برا بيجي تبيجي نا عقل مش نبرش برا بتركني كلامك هيك عقال خاركر كلامك جو دست قدرش بكر جو هلا بيجي نجي دست بكر كلامك جو
کلام لگوری ده دنگ رسو دنگی که پر سربست مزم بو فردا کلام لگوری نفس آخو چه کربو نفس آمیش خوناگینه بنده کلام مینا رسو از مجبور زود بیشم که فردا کلامی تمام که بینام بخوی بگینی و تا کلام خلاص بش برا گو برخونه کرده گو تو بیجی حتی نفسات تدریج بود ما مسته پاشش گو تو بیجی نخاطر خاص زاد تا الودر تدید بیشن هوستا و شاگرد یعنی گاوا کو از زاروکم دگوتم فلان کس شاگرد فلان دنگ بیجیه وقتا ودا او تشت پر مهم بو نوسا یعنی تا مینا کو تهرج رسو هوستا کی اجازه تا دنگ بیجیه جه بگیری یعنی دنگ بیجیه دا اف آداب هبو نوسا ادبک بود ناف دنگ بیجیه دا قاسی کو از دزان بله خود چوینا مناور اجازت بود چوینا مناور اجازت گرفتم گو بیجم بو پیورا ایدی تکیلی ما دوام کردن او چو کی داری اجت بیو چون بر یعنی مالا خوش گوپالا بار کرد چو قراغلی چو مانیسای چو اوزانجی چو گل مرمره چو کی داری اجت بیو چون هات سرحدي البيوشم حتى صار 1983 ذا حيشتي سياده زغستاني هاتو مالو المشي باقي ما مستعم قبالا ام هي درباسي ودري نبن از او شف از خوازم تب كلام او كلام کی جنبو تب مرا اگر درفتا تهبه از خوازم پیشی او كلام اكو تشبه اجازت گرت و كلام ام گهداری بکن اگر تب کاری بیش برا پرچک بش دور هم درباسی وان شوه دنیا ببن باش سرچاویم اگر اینترنت بهلم بیشن نادنگ تا گله خوشتی امان ما امان ما لو كنت نادل ميرنا ترى والزنارة هاتي كابري بلي مكارواني وبالنارة جخيرا خدرا دلالي باطل كلكا مرونش تادي لمك وشي بخارا بهاتا وراتا مفاشا كفر عادل بگرتا بدسته جناشش کوتی میرا را بگرتا بدا دسته و چرنگ سوارا امان ما نما 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 اما نما وان اما نما نما وان از بدلیم وای 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 لو كنت نادل مرنا ترى نشير فارق بده مجال وشونه نشير راكر رفع قازان وقل ناشد وردقاء كهدت كيفنا مريارا تزبقري دوستا كفتا كذا رجاء دخالته وبعد لقاء امان ما نما 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 اما نما وان اما نما نما وان مثل دي واي 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 لو كنت مقصر كرو عزمانا وسدودنا تمام ما بمشعل ودعيننا رامي صار مثل آية مراد كوشة وتعريضا والراس قالنا شبي بايز الحرام ميرا راسل ورخان دوشق وقدفنا
Eman 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 bedelim vay 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 vay. Mali. تزانی که از چون کدری لپیش چاوی من خیالک چه بو اودا داکتیه او شبا کت تزه چوی کلجانک ددلیت ده هی کلجان خورتانیه یا دنگ بیجیه و وکی کت دی مرو بکر آزمونا کنسرواتواره کی مرو دبیجه گلو مرو کاره در باس ببه آن در باس نبه وی دمه کنسرواتوار تنه بون او کس بون کنسرواتوار او کس بون هستا او کس بون ماموسته چما ده رسو yani bijart yani çi taybeti ya reso hebu kutu çu cem reso ez dixwazim em baş dizanin lê em dixwazin duê demê de yani emsalê reso gelo kes hebûn ku di dengbêjiyê de tu jê îcazet bigirî yan te bi taybetî xusûsî çû ji reso îcazet ji bo çi te jê girt ev ye ji mira pirsekî meraqê ye. Belê. Keko tabi dengbêjê ve dema reso da dengbêj hebûn. Mesela Sinoy Meledaw de hev salê xwe reso mestir bû. Feqîsilo Tirçongê nizanim ew reso behsa wî kir ama divê çaxet ev hebiye tu neviye nizanim. Başê ji mala xwe ji Bilanîqê partiye çûye Diyarbekirê. Gotiye dengbêjî wan reso li vî welatiyê bila reso li vî welat dengbêjî bike dengbêjekî dengekî müthiş bûye. Çûye Diyarbekirê ew çûye. Hacı Süleymanî Gulê Siloy Dugnugê ew hebiye di wexta wî da yani Şakir vê dawiyê de wexta ku min reso nas kir şayet Şakir dengê tu nebû. Gelek dengbêj em xêj van dengbêjê em tabe wan derana yani mesafayê çiftborî û têkiliyê û reso û çûnin li wer li di tavê bi hev re gotinin gelek dengbêjê navdar hebûnin. Lê gotina reso dengbêjê mezin wexta min dî min hinek dengbêjê din jî gudarî dikirin. Mesela Xarzî û Sadık hebû dengê Sadık wexta me gudarî kirin me got dengê reso xweştir e. Hinek dengbêj din jî hebûn. Naveroka kelamê edebiyata gotina reso min tu dengbêjekî da nedît. Yani pê ra mesela heftê yekî dana min 680 Şakir gudarî kir. Dît mesela Şakir dengekî heqas xweş muhteşem heqas xweş digo ama bandora dengê reso ser tiştek başka bû yani tiştek mühim mezin bû. Reso edebiyata gotina reso da mesela ez anha dengbêje gudarî dikim Belê. Kek Mehmed Beyro edimî qey li ser internetê pirsgirêkek çêbû bi ciyekî van neçin hevalno îşev gelekî şeveke kûr û dûr e kesê ku reso dizanin kesê ku Şakiro dizanin ji bîr nekin ku îşev em ê bi mamoste dengbêj Mehmed Beyro ra em ê xwe berdin wan çaxa wan dema konservatwar tune bûne em bêjin gelek dengbêjê navdar hebûne evan dengbêja da reso ciyekî mezin bûye yani dîwana reso dîwanekî mezin bûye. Belê kek Mihemed cardin vegeriya kek ku dengên tê te belê yani dengbêjekî ez bêjim 5 kilamê bêje ez jê 10 kilamê ancak li gorî reso dikarim gudarî kim bibînim. Ama reso 5 kilamê bêje ez her 5 kilamê reso biş gudarî dikim. yani taybetiya reso ew bû ku hem dengbêj bû hem şair bû hem hostayê kilama bû bi xwe kilama jî çê dikir gelek kes kilama yî digotin ne wisa Belê belê gelek kilamê yok xwe çêkirin gotinê em nas dikin dizanin medîtirin li ser kê gotinin bîyer çêrkî derênin xêncî wî rabûn û riştandina reso pir cuda. Reso mesela şerbet nedixwar. Perçeyekî şekerê spî davê devê xwe ji bo xirqa
دوی شوی ده هوالنو از گلکی خمگین مش بر اینترنت بویا بلا سری ما ام کیجان برنامه چیت کن اینترنت مالا ما خراب دکه از هیوید کم چاره کی ریکی هبه کو ام بکارن برنامه بپرس کریک چی بکن کو ام دنگو آوازین خوش جارنا قط به ما مستعد قصوری ننیره نه ولا برا تو تماشاوان قصوری مزنه کر پروبلم اینترنتی هم چرک بله yani te go şekerek dikir deve xul wedere me denge te wanda kir perçeki şekeri küçük yani şekereki daha perçeki davet deve xu jbo ko qirqa şilbe dengevi ev nebe de tona nebe بس حتى يعني الكلام ده مثلا صار عليك الرودرش صار عليك اللي شايف الرودرش ده سخر راس ده برجو مثلا 4 ساعات 5 ساعات تدقو خد داقش كر ناخد لاقانت ندنجي ده تولده yani mamoste ev kültür ev chant dema ku mero leden here em bejin 21 salî bûyî te çû icazet kir lê te icazete ji te ji xura reso wekî hosta kir gelek kes hebûn ji xura hostayê din em bêjin dengbêjê din li pey rêça wan diçûn li pey rêça reso çûyî ku reso jî di nav dengbêjiyê de ciyekî gelek qedîm digire wexta ku reso dengbêjî kiriye te gelek nav gotin gelek kes hebûne emsalê reso da ku dengbêjî bikin lê taybetiya reso taybetiyekî dinê bûye tu dibêjî yani şeîretiya wî rabûn û rûniştandina wî hostatiya wî dengbêjiya wî tu dibêjî wekî dibistanek bû ne wisa تحملات دنجي وي دنگê min dereng tê te cem gelo kekê Mihemed dengê min baş tê te niha بله he carna tu sekinî ez dibêjim gelo دنجي dengê min dereng تزاد جامده em tu zanî em çakin mamoste em hin civata me ew ke xweş e germ e ez ê daxwaza rejî bikim tu navberê de telefona xwe biguherîne tu derbasî ser înterneta telefona xwe bibe em wisa jî biceribînin باش سرچا kek xetîb ew ê kek Mihemed înterneta xwe biguherîne gelê temaşevanên hêja bi ciyekî de neçin pirsê xwe min got hazir kin hê kes pirsa ji min re neşandine pirsê xwe ji me re hazir kin kek Mihemed tu dikarî divê navberê de ew ka xwe biguherînî înterneta xwe pirsê xwe hazir bikin hûn pirsê xwe hazir bikin ji me re bişînin ew ê kekê xetîb wan pirsa di navberê de pirsê ku em bêjin derheqê reso da derheqê dengbêjî de hebe kek xetîb ew ê wan ji me re bêje van pirsa hene em ê wan pirsê we jî jê bibijêrin ji kek Mihemed re bêjin kesê ku dengbêjin niha dengbêjiyê dixwazin bikin vê civatê çi dibe guhdarî bikin kekê wê behsa dibistanên berê bike ما مستبرا خداینه بله سلاوری جبوی و جبوی گوداربانه و حمیا براستی گلک نویزکار و دنگ بیج دناو مدا گودارن ام دبیجن همو بخیر هاتن سر سلا سر چابا دنگ بیج سبری آگری بمرایه دنگ بیج خالده İbrahim Ünlü Şevket Taylan نویزکار ویسی وارله Cavit Durmaz Dengbej Hikmet Dodan vana güçlülme kodar em hamira de bejun khairatın sersele serçava de bin haber da brasti ev keki oktay ev bernameysa taybet bernameysa be diroki geremeru be çaveki diroki le mezebek le jboy ku arşivi vana de pecheroji da jboy juana jboy me hamiyaji brasti gelek pist o geremeru vana godar bikin jber jî beraber em du bername ra em vana bayi ser YouTube'a we êku beştarî bernameyê dibin êku bernama çê dikin mesela ve kamînak kekê oktay YouTube'a heye
ناوی یوتیوب جی گرگروک نه واسه گرگروک جی کرم آخرا آناجی وند کارن هرن به اندامی گرگروکی پیش روزی دا اف برنامه جمراج لازم ده جوارج لازم ده پیکو پیش تایرن یعنی اون تشکی وندانا کن پیچه خلید خد ده اندامی وند کارن نه جیبا دا تشکی دیشه نه جیبا مدا کسی zarar جنابینن آناجی از جبوی کون دبن ادامه گرگروکی جبوی گلک سپاس کن صابه gelek spas ke khatib سپاس خوش ev tiş çima giringe ez bêjim naha gelek milletê dinê çanda xwe wekî dewlet çanda xwe parastine yê me Kurda em bêjin dengbêjên me dane ser milê xwe Tûrîkeyên xwe û derdên xwe kulên xwe geriyane hunermendê me wisa hemû di feqîrî û xizanî de mirine lê wan kultura me çanda me heta îro anîne em jî dixwazin wan tiştê ku wan heta îro anîne bira wan da nebin wekî belge wekî arşîv di destê me de bimînin niha wekî ku hûn dibînin yani ez wekî morî û ta û derzî hêdî ez naxwazim hema zû zû em bername xelas bikin em yani dengbêj kîbû çawa dest bi dengbêjî kir di wê demê de dîwanên dengbêja çawa bûn kesê ku îcazet digirtin ji kê îcazet digirtin û kesê îcazet didan yani ji bo dengbêjiyê çi taybetî wan hebûn herkes behsa reso dike pirtûkên ku li ser reso hatine nivîsandin hene lêkolînên ku li ser reso hatine lêkolînkirin em bêjin pirtûkên ku hatine çapkirin hene lê kekê Mihemed bi xwe li gel wî li dû wî gelek ciya çûye li gel wî wekî şagirtek cêgirtî heta ku emrê wî li ser axê heviye û bi hevra wekî hoste û şagirt têkiliyan bi hevra hebûne em dixwazin ji çavê kekê Mihemedê Beyro dengbêj reso nas bikin ka çi taybetiye reso hebûne ku ew qas reso bûye meraq ji bo dengbêjiyê herkes dibêje reso çima gelek dengbêjê dinê hebûne behsa wan nakin çima dibêjin reso yani îşev pirsa ku em li bidûne ev pirse çima yani gelek dengbêjê dinê hebûne çima nabêjin filan kes çima dibêjin reso çi taybetiye wî hebiye naha qasî ku kekê Mihemed heta vê derê ji me re got ez dixwazim kurtesî ji we re bêjim reso di nav wan hemû dengbêjên wexta xwe da bi rabûn û rûniştandina xwe bi kilam û çêkirinan xwe lê her gotinekî ku çêkirî jî hostetiya xwe di wan kilama da bi çi awayî anîye pêş çava em yani di kilamê wî de dibînin belê dibîn kek Mihemed girê belê kekê Mihemed hat tu bi xêr hatî carek din Afreda bira ez êvî dikim vê carê înterneta me gelek baştir be Keko valla hem internet aman hem jî Wi-Fi'ye lê çima nekşan jî tifam nekir ya zaten ji berê de problem te de hebû ciyê ku em lêne ji wir nakşîne îjar jî îşev jî hinkî daha xirab na vê gavê tu gelek xweş xuya dikî û dengê te jî gelek baş e ez hêvî dikim ji xwedayê jorîn înşallah wiha dewam bike mamoste İnşallah. Kekê Oktay dengbêj hunermend Kazoyî di navmedayê me godar em silavê xwe germ ji bo wî dişin belê em ji hemû mêvanên ku niha li me godarîkin dengbêj Mihyedînê Söylemez ze ew jî wa ez dibînim gelek kes hene û dengbêj Xalîde gelek kes hene ku niha îşev bi meraq li pey van gotin hene ku em bêjin reso kiye dengbêjî çi bûye çima me got çima reso keko em li ser wê derê man te basa şekir û ew kêkir te got şekir ve dixwar ji bo qirikawî nerm bibe û li ser palê xwe rû diniş 5 saet bênavber kilam digot Belê ew hostatî di çavê te de hostayekî çawa bû yani te çima te min got te dabû dû reso yani kesekî dinê na çima te reso bijartibû em ji ser vê derê em ê îşev mijara xwe berdewam bikin Belê wek berê ji go
ناوروکا کلامی مقام کلامی گوتنا رسو شواتا دنگ رسو دنگ دمیجک دنتا ندید دم گو yani deng bece ki 10 kelama bece eje kelame ki gudarit ken kelame ki gori xwe da acibinim le resul 10 kelama bece her 10 kelama resul karib gudarit ken judati ala deng bece resul deng bece din ev ما مستوسا قلت تشتك هاد بيرا من او خم رابع سبه زلال ويا سي خدای سر کوکا کرنگه او گوتنا و تنه تتکاری اگر بیرا تدا به تتکاری تنه گوتنه ویجمرا ببیجی kelam ki کی جانشتر راحت ده kelam ki جی به dev ki جی کی جانشتر راحت وره vallahi geres kelam ki ez bejim geres kaderek bejim dengim halbes başı bikarim bejim le ez dev ki bejim از خوازم هستاتیا ویا گوتنه نشاندن که او هستا کی چاویه یعنی پیوان بچه هنری دو هاف ریس کری کلام خو چاو چکری او کلام جبوم گلک گرینگه جی بله دگو لی خمی رابع رو چو آوا رول مت نما سیا گلی بشکیوی خواهیتی سرکوک گلما خل بشه و رو کت حیرا مال و تمل دنیالی که لیلی بیبختی تجمرا پارماناتا سوزک بردا و لیویا سوز و قول و قرار تما خمیت از حلاندم کرم قوما دوی چما دمرم دست گنده خراب سپاوش درد میره تما اسپار ماوتا روشا گلا گوبند روشا جاهلا بوم سرمی بجناز دسمال سردت قیزان و خورتا روشا گلا گوبند روشا جاهلا بوم سرمی بجناز را پایزا خوده دا قابلی گنده بما هسیرو دیل دست عجمه بنده یک اوه یادنش دبی خمی رابع رو چو آوا رول متو نما رو درنگه سیا گلی بشکوی قواویت سر کوکا کرنگه خل بشه و روکتی حیرا مال و تمل دنیا که از بخلاما بینات زرابم گرزه لجنوگه یاناغ عجمی خلق شیرین ربیو از مامه حیرا گریدانا تا کوفیا تا رنگ برنگه گل مالی گندینو از ببخته ودام بازن خما مگرانه ایرو چند روی مدای سر قمجان و صرافا قمچی سراس ناکم سر دایم قال و جنگه از رابم هر بجبونا خما خوی دلال خوبابیم بربت قمچان و صرافا ببین ببخت ودام بازن خما مگرانه اگری بگری گری مدن بدن بر قسقانش که باوین ارته کبره آقروت و زمروت و جنبرتاشی کسک سور همو رنگه جاردن اوی دوبارت که دبی گل مالی گندینو از خوبابین بربخت قمچان و سراس فا بیجم بازن خما اگری بگری گری مدن بدن بر قسقانش که باوین ارته کبره آقروت و زمروت و جنبرتاش کسک سور همو رنگه شب پاییز حالون دکالون 12 ساعتم خمامی دلالی زنده که کلی گفتا برسریم از قورای ده چعواداتی جام بالا خدای کامل بازین دیسا 4 تریکاش زنده کلو گفت تنگه لی خمه ویلا نه کرمانجه نه گاوره نه عجمه تو دایم دوستا لاوکه دل بخمه ای سال بو چند سالت تسکشتر من ولات خریب مرحمتا تتنه ببختی قالب ممال باشه رحم مال کربلای الجمع ما مسته پرچا جان من دماکو از گودارت کم پرچا جان من وکی شوجل تزانی او طعم و لذت او گوتن و هوستاتی یعنی کسک او خستکاره هستیم خواه تدنگ بیجی دا بین زمان و یعنی او بیجی وصا تدبيقي نخش كري يعني حمو بيوا نخش كري يعني بله وصل اوجي كلامي از خبرداني نزانم بيجم نعم يعني تزانم يعني خبردان شاشت كيف جورات كيف منانو قوترين كسرك دايم ام دبيشن يا مين بوين اما خبرداني دبتش كدني ضعيف تبع چما من او خستزاني كيكي محمد نها کسی که نهال مت ماشات کن گوداری کن دمکو دنگ بیجی گوداری کن ودبیجن
هون مزنه منه هون رونیه چاوی منه هون و دنگبیجی حتی ایرو و وی باری گرتیس دایه سر ملخو آنیه حتی بداره اف سرفرازی من لی ام دخوازن کسی که نها دخوازن لپی ریچا ورن ببن دنگبیش اوان گوتنه وکی مکتبن وکی دبستانی نه جبو محمیان که ام لپی وان گوتنه ورن یعنی دنگبیجک دبی خودی چه خصوصیت و ام دوان چیروکا دا وانجی دبینن یعنی دنگبیجی تنی دستی خو بکی کرکا گوی خو گوتنا ببیجی و نزانه بی حیاتش گوتنا تنه بی پیف چنه چی گوتی او درد دنگبیج چی بگه دوی کلامی ده اگر توی فهم نکی اگر توی زمانی باش نزانه بی تین کار بی لپی وی زمانی پیش فجی هاری جبوه از لدو وان گوتنا کتنک و ام لدو وان او کتنک و ام جتا ایشف چی بگرن اوی ببه بلگه اوی ببه آرشیو جبو کسی که ببین دنگبیج گلو دنگبیجک چابو ایرو ام دبینن هستا رسوی شاگرد محمد بیروی هستاتی و دنگبیجی ام بیجن تکیلیا وانچیه دیرو که بچا وای هاتی ایرو که محمد بچاوی خواه بگوی خواه هم ساکری هم دیتیه وان تشته گو دیتیه مرا پار بد کن اگر پرسه واجی هبن کرم کن هونجی پرسه خو بپرسن نها كيكو كلامك هاري زيدا دوي امري تدال تاثير كربو يا رسول كي جنبو يعني دما كنت بيستو يكسالي بوي كي جان كلاماوي لسر رحيته رقصي ذكر ياكو هر كلام رسول مرة عينين اللي يكو مناطو بجيب طايباتي مثلا روكي رسول هاتبو قند بيرو مالا مش قند دور بقاسي كيلومتر كي دور بو السكيني حتى ساعات 10-11 شهر رسول هلا هيتكو بهار بو او تنن الكتريك تنن او من هبو الكتريك من سيبيل هبو از وقتا کو در کتن قوناغا رسول لوکس بيت كت لوكس بري اوان شقي هاري باش لوكس بون يعني چرا بو لامبه بون باشه گوتن فنر د پیورا لوکس در کتن لوکس شقي دا حتى نيفي گوت اجا مازن بوشي اشي قوي زلال بو از مثلا وقتا کجور در کتن رسول كلام الله يمان دگو از حتى چون قدره که جه دور کتن دنگی ورد هاته من بوی کلامی از وقتا که کلام رسول بحث او تی کرنی بحث رسول تی کرنی خاطر گنده بیره و شوال مالا حجی احمد کلام دگو ایجور در کتن چون کلام الله یما یک جه اوه یک جه کلام تلیه یک جه کلام هلنگه یک جه كلام غوري بشيريش دلي من ترى خوش بقامه الكي داري تشبيجن الا غير زمان كلامنا بيش ابو جمانا نكون دربس كيكو لو يمن تو ساكر دما كتاي مر كلامك دنگ بيجي غداريت كي مر كو جي فهم كي مر خود كي نافا وي كلامي مر خيال دك لدو كلامي لوان درا لجي ورا دغري تجي خيالك وصل ما تشكركو لو يمن د تاریخ شویده دنگک اولند ده نوا گندکی ده ام بیشن رونیه کی بچوک هیه لی او دنگ تاثیر دنگ لتا چه بیه تگلود کاری ما ببی وی شوی به دنگ خواه بله لی بوی دوی تعریه ده از زارو کیش ده 13-14 سالی مه مالا مش گند کیلومتره کی دوره تعریه از برای چم عجبا تشتک راسي مواري بوي ترسي آليكي ترسل آليكي التعرية آليكي دنجر رسوي همو تش لسر هذا يعني واكي فيلم اكي بله دلو لو يما ولا لو يما آخ لو يمان 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 يمان
دلو یمان 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 سیدیمان دلا دلا الیا ازربنا خود نزان مشترا چی بالا دل ممایه تشرا دلا خلکه در بکی خنشر المدا که حکیم لقمان سر خجا خواست را گبگر نا بین سو مخملا بکو ایدی دل ابرین خنشر آجانه ابن خویا یما دلو یما یا آخر یما 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 يمان 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 واخ يمان 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 سيد يمان دلا دلا اليا رقد دوار بد ما جوابك إن خير قال ماري نسبة لو كان تمام بقول دجاري جنا تمام نسبة لو كان مجريان أزودنا يدنا خلق عذاب نيل سري عبد الرحمن من قال مالي قدنا قاصر الله ماش مبلي كل الدل من رزيل لك أزودنا يدنا خلنا ليل ومجر ناس ما حتى بدشا ونيمان دلو يما يا اخي يما 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 اخي يما 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 سيدي يما تنجزا يما يا نشوا رشد زما يما مالنا قندنا بغير مجبورا بنشلين صارف أزال الدنيا دائم بكارب عمل سخارب دوارم يماي ساعت خوش ما مستری دنگ دنیا به هر تم ام بدنگ تا بوان گوتن انت وی مقامات تا کت جدیرو که به آنیه و لسر دنگ و آواز تا تمد دی هیسکرن و مد بی وان چاخم تا چرا دیدی لوکوس دیدی تا الکتریک دیدی تا تکنولوژی همو تکنولوژی یعنی امریته دا وان تشتا همو در باس کنه ایجا وکی دنگ بیشک اوان چی رو کاش بو مگلگی گرینگن یعنی تا وان دما دیدی رحی وان دما جید زانی تو وان هستای جناست کی هستاتی اوی دمی جید زانی ایجا من مستم از دقازم بپرسم دما کتبوی شاگرد رسو دناف شاگرد و هستا دا تکیلیه کی چوا هبو yani şagird dibiya çav viya yani li çi tişta dikkat bikira bala wil ser çi biviya yani reso waqta ku min kelam digo ez gudar dikirim hatta heştev sisiya mesela heştev sisiya da ez çu gopala lewir mala belediye reisi gopala rahma qadil her diya be reşid سبي از گوپلا برکم ورم قرازی دیاویگو جمره چند کلام بشه ور هره آنین تایب وکرن میجی قاستک آویته مگو دیله سبرا اوش برا بگره مگو داویدا کلامه که ده برال من هاتا سر سبي بینا بای هیلاوی ما همش وی بخو بزندیتی همش قاستا گداری کرم هر تم دو بندی گوتم وقتا ما كلام جو خلاص كر من تاركان مدي الرسو جو محمد أبا كلامه فردك يهاية دبي برا قضاء بالفان صالو زمان خراب من نظام الدنيا وهاي برك صار مالا بالي مش مالي صار بني از بالا خدمي بجنا دلالي دلي من نافدا نخوياية فلك مالا تنبيرات محشي قاوة شعبي مبسري دلالي متكره حدث قوش جاري متحلى أقل وحش وسوداء وسري من نماية yani pişti 12 sala şagirtiya 12 sala şunda من کلام گوتیه بنده که مسیحی دیتیش مرا گوتیه کلام سکنی رابونی بلنبونو نمزبونا دنگ حتی هایی کرنا دنگ کلامی هر تش ده کنترولا هستا بالاوی دکشینه هایی کرنی دا که مسیحی به اوید بیجه
bende da kemasi hebe, makamda kemasi hebe. Mesela ez vakta civan bu من پر حوالی گوتی هنگ دنگ بدایت تنجامن پر دنگ قصد اشتنش خو لی مینانی وقتا مرود به هستا مینانی وی چیکرنا کلامی سکناوی تقلاوی لقندناوی بلنبوناوی نممکنه لی مرو حتی به هستا دنجی زوال خود بینه ما مستعد تشتكي پر گرینگه تو زانیم yani gelek tiştene ku konservatuarem bejin te çi dixwînî 4 sal te xwan 5 sal te xwan 6 sal te xwan xilas dibe lê dengbêjî tiştekî wisa ye ku yani ji bo dengbêjiyê konservatuara dengbêjiyê ku hebe mesela ez bi xwe difikirim yani niha em dibêjin ku derfeta me hebe evan cahî û civatê ku em top dikin siber roj bibe konservatuarek û dengbêj tê da perwerde bibînin gel wê kîjan dersa bibînin ez van pirsa ji bo wî dipirsim ji bo wî ew peyva te ye ku tu dibêjî yani hostatî di dengbêjiyê de hostatî demekî gelek dirêj dixwaze lewra heta ku tu dipijî gelek dem ser da derbas dibe gelek tişt دنج زوال خود بینه belê دنج زوال خود بینه ji bo wê te behsa gelek tiştan kir gotin û awaz wê demê herkes kurmancî baş dizanibû herkes gotinê xwe dîqat dikirin miqayas ew nedikirin yani gotinê xwe pir ew nedikirin di hêla gotinê da yani şansê te yê xetabekî tune bû ne wisa dema ku te kilamek bigota sedî sed gelek te gotinê wê baş bigota rast bigota qas ku ez zanim بله yani eviya çima dipirsin niha gelek hevalên me ku cîwanin xortin dengbêjiyê dixwazin bikin lê gelek kêmasiyê wan jî hene ez dîsa jî wan bi rêz dibînim yani dibêjim tiştê baş dikin lê eger dixwazin xwe pêş vebixin dibe ku li kesên mezin kesên ku bûne hosta îro em bi wan re sehbetê dikin ji wan tişta hîn dibin li wan kesa guhdarî bikin li rabûn û rûniştina wan kesa binêrin li dilnizimiya wan binêrin çi qas dilnizimin çi qas şarazanê çi qas bi gotinên xwe dipîvin wisa dibêjin ji bo ku dengbêj tenê kilam nabêje dengbêj civatê başî nas dike rihê civatê jî dizane rihê gotinê jî dizane li ku çawa tev digerê wan jî dizane ji bo vê ev daxwaza ku em ji we dikin yani te hostatî te hostaya xwe dîtî îro hostayê kesê niha tunene bê hostan e lê pêşniyarê te ji wan re çi ye tu bibêjî eger kesê ku dixwazin dengbêjî bikin gerek bala xwe bidin çi li ser çi bixebitin یکی از ji serî da dest pêkim ez wextekî çûbûm gundekî xaylazê delekê gundê dengbêj Mihemedê Canşah li wir min kelam digo di civakê da kalekî salê min ê nihar ra li wir rûniştibû nava civakê da cî tu nebû orta civakê da rûniştibû wer zor bû devê mêzet kir der saetekî du saeta min got pir bala min kişan ez vir min got xalo xêr e tu Pertim devê mêzekî got min az dikî min got na wez İbrahîmî Osê ser çava min got çima wer diqeta devê min dikişînî got min dengê te qaseta da gudarî kiribû lê min tu zindîtî gudarî nekiribû min got ez mêzekim kala devê te de ew hinkî jî nêzîkî Parsînên şiva wana Kurdî xeberdana wan jî nêzîkî Tirkîtiyên got min gotiye ez mêzekim devê te dizgûn e yan na min got devê min xar e got na min got lê got dengê dengbêj çi qas xweş ve birave ve devê dengbêj dizgûn nebe rast nebe deng di devê were hata derd keve baş dernakeve deng xweş nabe ew bi xwe çi karî dikir ew jî dengbêj bû lê dengbêj bû dengbêjê Mistefayê Xelê heyran gudarî kirbû îja paşê ew bîn ew dihat girtinê terkandibû lê kiramî gişt digotin ji wir da berê ewl gere eflazê dengbêj jî dabe dengê wî têrê bike marîfeta wî û gotinê hebe ji her tiştî pêştatir jî gere rabûn û riştandina xwe pir diqet
Rabır ruştandına dengbej ne lvra metropol İstanbul emine ko emiro ser koltuğa ruştana. Rabır ruştanda ve de nava civak eda. Gram bunavi, bakıl bunavi. Mesela yekte rıdını dengbej kalamat bejer dev dur seri çavi he yekil aliki drakıse. Deri ve çavi deriye. Evanaş boy dengbej var dema dengbej ama da bana giş işte per mühim. Dengbej ki kol bana makat ne var dikkat ne kara. Ev dengbej be ahlakı khuna hazırtın. Beri artıştı. Ahlakı dengbej kabiliyeta dengbej ravun ruştandinavi be hoslatiş hala qanna be yani meru jiyaki godar neke u cemji nebeje evji kemasya meru nebines meru nebeje meru kor seri xod beje seri xod be yani belki henek nadbin qaz şagirte kesininim veya min hava seri xod meşar şekvertine afdal bile وقتا کل شعرنا به عبدال بله کلام جنسانا گداری کریه گوتیه پیش و چه پاش به شعر هر دنگ به جوهرنش bu herkes aynıdır. Te got mamustet şekat biramın şak reso veki hosta te birate kiş para dit yani reso şagirte keviye beriya ko bebe deng beş şortan yahuda. Reso وقتا قش idri hatine xnusi meledavdi gundi sinoy meledavdi وقتا hatiye var لور گوشاوکی لگون دعوت هبو از چون دعوته و از چون دعوته شوا اول دسپیکاش بوی دنگ بیجی کلام گوتنا من گول ملداوده از چون دعوته گو من بسینورا کلام گو ما قدره کی گو دپیورا گو سینو گو رسو خیره در رسو یعنی زده ملت مقواتش درکی نقل بعد چه جیکیتنی جرات به مهاجر امجناتن ویالات bunu مهاجر املات خيرلی bunu ویالات مهاجر bu herkes aynı işte de ja reso جرات به ولا سينو ابا كلام لو ابا دکانا کلام مهاجر ملای دکانا کلام yerli قدنه کیه رسو جوه شویدا دست بت کد بشه o hatta payız ellerde bile payızı ten gopala az tornek rasu am çubun şeylerime çalışacağım amcun cem ma sual kır şey nabi veri bilamın amcun cem Seyda Şemseddin lay Seyda Mala Yahya amcun me per raportaj kır ev ştekli rasu pernezik bu go rasu şeş me hada hat herkesi rasul naskır şeş mehal gopala mı herkesi rasul naskır Çim ad gotun rasul gopala günde gireday karayazı bu veri نه یعنی اصلی خو رسو جوه داری بوش بوی جیراد گوتون گوپالا یا لوی داری rasul asli خو buyuna rasul idire günde Kerim beylere juver işte çensal bir yani xortaki teze geçti bir hatta Erzurum xnusi meledavde juver ji çuya gopala hatta xnusi meledavde bir şvan şeş malur skinye hakkı xostandi o juvar ki çuya gopala çuya gopala bir ele gopala gopala hatta naskın herkes ko rasul gopala yani ne rasul na bu dengi bir gopala bela buya yani beli leli ma rasul gopala naskır rasul yani herkesi kalam godari kiriye xenjiye ko xoçe karın gotur herkesi godari kiriye le gori denge xol gori marifet xo kalam dizayn kiriye makam çekiriye melodi çekiriye tişki dene gotiya rasul mesela sino godari kiriye ev godari kiriye ferze per godari kiriye per hevalti kiriye bu ferze ka harikatın ne bu mesela سری کلمه های بینی خبردارم را تا گفتگو فرضه بر الگو فرضه دلالی حقا جهاز دکر پیورا سلوگو داری کریه دنگ بجه و دمی نبره فرضه رسول با امر
فرق چقدر tabii hediye فرزه جه مستر بیه سینو جه مستر بیه سلو جه مستر بیه رسو کلامه وانا گوتر مثلا کلام آخامی هاتت بیجی گوداری کریه از باورم جه ای بو جه سلو بو سلو گلی بو yani ya sılıyı gulu kastaklı mı ya sılıyı gulu bu ya sinu bu gotiye jardın gotiye la beje jardın gotiye ija dest bekire bu gotiye reso o kalam jardın bu gotiye vata gotiye ev hostay kayıp kalam yawiye reso jihim biye gotiye reso jiro şunda ava kalam alta halal bel miş haram azdi kalam inapış yani beni o hosta لگل هب بونه yani çune hatine pırsa hevdu kirne civata da cahiya da gel hep runuştine le hostatiya xwe di meydanê da herkes gotiye ez ê hostatiya xwe nîşandim le gava ku ew meydan xilas biye dîsa heval bendê hevdû bûne bi hirmeta hevdû zanibûne ne wisa yani mesela minu şakir me 15 sala bevra dengbêjî kir şakir mezine bu şakir 13 sala ji mestere esas li gor şakir gere 18 سالش مستر و اما بوین های مذکر 1936 و yani 49 ما چه 13 سالش مستر لی جمع مستر بود حتی سیام جه سوال کرد گو از 42 سالیمه مثلا شاکر جمع مستر بود مجال ریج دکرد اما وقت امرودنشتم ما جار هم 20 راد گو نه وقت داد گو ما هر کسی نری خو جبوه نری خو اوت کرد Ez ê derbasî mücadele kir yani merkez merkez karı xo baş verir. Mamosta ez ê derbasî wê ew ê bibim ku te û şakiro cara ewl wel ku hevdû naz bikir ez ê wê pirsê niha nepirsin ez ê wê pirsê bihêlim dawiyê derheqê reso da te got 21 saliya xwe de te çû te îcaze kirt êdî te da dû reso ji wê derê derket çû ku derê reso jurbar kir çû gopala çû gopala ez çû gopala ez rokê hatim xenûsê ji xenûsê ez beatî birrê ketim çûm kara sor ez kara sor re herim Qeraxlê ez çûm nava Qeraxlê beyatî heftê û çara da ez çûm midî merg serê xwe pencerê re derxistiye selam da aleyküm selam xorto got xêr e tu ku de çî me got ez ê herim Qeraxlê got خير مگو از هرم مش بوی رسو گو ولا رسو عربا خو گری دابو تو او جنا خو زارو که خو هات فراشون گوپال از جاردن جکارا سور جور سفری هاتم د گووندی کر سیگرا را هاتم گوپالا هاتم گوپالا اسرا بیرنگ مامست پیاتی چوی پیاتی نه وسا ریاکی چه قصبو yani yani ez söbe birrê ketim çûm heta Karasor Qereçovanê heta Karasor çûm ji Karasor cardin zivirî hatim gundê Elora hatim ara govendikê Qereçovanê ra Sêgira ra di Gêduga evê ra axir golê ra hatim çûm Gopala çûm Gopala min Resodî Reso got wella halê min û kalam gotirê tune anî teyba xwe vekir dengek wê 1957 bû vekir kalama xwe bikê digo ja quveta reso digo ew deng gudarî dikir pir berxwe dike te qise kir digo Mihemed qalbûn serê merî avat ke ez jî zivirî hatim dî dem dem me hep dî li wê derê nezivire ew şev ew kilama ku te gudarî kir kîjan kilam bû eger tu pê dizanî em xwe berdin wê kilamê belê kilama ew ê kilama zeman o wê çaxê ez kilamekî hêdî hêdî bêjim bira dengim hepkî germ be û ez wê kilamê bi dilê xwe lê beriya ku te derbas bî mamoste kekê veysî var lê gotiye ku gelo kek Mihemed Dengbêj Evdilhadiyê zoravayê nas kir li gor wê serdemê dibe şahê dengbêja yê herêma Amedê Evdilhadî yê û dengbêjê herêmê şagirtên wê hene te Evdilhadî naz kir gelo yê zorava alê herêma Diyarbekir Amedê nas nekir ez çûm mala dengbêja 2012 da heta 2015 da
حتی 2015 من gelek dengbe jwana ve davet ditten jwan xorteki hebu sala 1970 çenda da bu hat evi hatı Erzurum'e jmara gotan xorteki he dengbeje Hasan li cijardı be gotan hatiye sonra tekiriye gotan khazım bibin derec mara gotan hatta zaten gotan çüye gotan çüye paşa şu mala dengbeje amjiyeki sual kır tahsimi hasuri vez bağırdı kim go Hasan Şeyh Halid yani eğer kugudari kerim gotan dengbeje ki başı denge ki müthiş bir ve ki deni denge ki kugudari pinçten salih beyinatı efendim navi çi bu ya navi jbiramat için yani harçi dengbeje Diyarbakır ko mediten harçi ko mediten Mahmut Kızılvan mı radı beji geliyor? Mahmut Kızıl zanım Mahmut Kızıl naskim ev fare Hüseyin fare Hüseyin fare birey Hacı Yusuf medi mala dengbeje le de mala dengbeje Ahmet da yani herkes goraya xo tarzda xo makamı xo xoş diko ama gotana Emine Hazro tişteki daha cidam gori min Emine Hazro hem serhade permabu hem jî dengbêj gudarî kirin Emine Hazro وچال mala dengbêj 2017 da vefat kir çend hev kalan bişeriyê jê gudarî kirin pir xweş bû Bel. Yani mamoste ev mijareki dinê lê vir da dixwazim kevanekî vekim dengbêjiya serhedê ya Botan ya Amedê ya Herêmê dinê ji hev gelek cudane. Serhed di nav dengbêjiyê da yani bi nav û denge li cî dinê de jî gelek dengbêjên hêja gelek dengbêjin baş hene serhed ez dibêjim qey serhed ji ber sewt û awaza xwe yani hinek serhedê da şêwaza dengbêjiyê li gorayê Herêmê dinê daha cuda ye yani deng daha fireh tê bikaranînê çawa di fireh bêjim yani de hêla perdeya jor da pir bikartînin em bêjin dengbêjê alî dinê jî perdeya jor da bikartînin lê eviya nêrîna ku ez ji derve lê dinêrim belkî gotina min ne rast bêjê lê ez wisa dibînim ez dibêjim yani Herêmê dinê mesela em bêjin Hüseynê Farê tedî gotina gidema ku dibêjê ew nerm dibêjin yani peyv hostayê peyvane gelek xweş peyvê xwe didin du hevdû dibêjin lê awazê wan li gorayê serhedê yani daha ok li jêrê ji min re perda jêr datê yani belê ez aha bêjim hevalekî berpirsiyarê mala dengbêje hebû Mihemed Derikê wexta melûr kilam digo ez gudarî dikirim digo ez te dengbêjtirim min digo baş e serçava lê digo dengê te ji dengê me cidatir e yani tarîfa ku te kir dengê tarza dengbêjê serhedê hewa sert lê dengbêjê hema sadece Amedê û Botan û Xerzana mesela dengbêjê Mêdinê min ew dî Mahmud Kızıl xwedê rihma xwe lêke dengbêjekî gumreh bû dengbêjek xurt kelama dewreşê Evdî jê gudar kir sala 2017 da şara deriya Amedê li Stenbolê şevek şikir şeva dengbêja şwêlen bû ez jî wê çaxê pirsgirêkek min heye wê nikarim bigeriya gotin dengbêj hatin heyra min got de çit vebrave ez her gudar em çûn Stenbolê Şişliyê nikah saloniya CHP lor şev çêkirinin dengbêjê Amedê hatinin ez çûn bi dizî ketin nava millet min xwe veşart wê arê da min got kes nebîne dengbêj derketin ser dikê gotin dest pê kirin gotin dawî da berpirsyara mala berpirsyara devê saziya me neçemî ew hebû ew qizik niha girtiye navê min anons kirin got Mihemed Beyro li vira navê de em dixwazin erê kilamek bêje ez çûm min kilamekî got ez derketim hatim kekê sevrî ji wê ew ê dizane yani mesela Mahmudê Hesê herema Mêrdînê da dengbêj bi dengbêjî li gorî min dengbêjek mezim
دنگ بیجی ما همو یه هرم دنی همو یعنی جبو ما گله گرینگن متبرد خواست که از یعنی فرقا نابر سرحد هرم هر هرم دام بیجن دنگ بیج درکتنه سرحد دنگ بیجی دا دما کد بیجن دنگ بیج پیشی سرحد بیرامه yani popüleriya dengbêjiya serhedê viyayê ji mesela ez bi xwe jî ji Mûşê me dema ku tu biçî gundekî yani di gundekî de yê herî xerab ku em bêjin yani dengbêjê wisa navdar na tu destê xwe kê dixî yani di gunda sê çar heb dengbêj tu dikarî bibînî yani serhedê de popüler e yani dengbêjî gelek ciyê xwe heye belkî van dengbêjiya bi tenê yani bi dengê xwe tenê bê enstrûman mesela herema Mêrdînê li Amedê li Xerza em bêjin ew ne enstrûman henin dengbêjê serhedê gotina wan bê enstrûmanê yani orkestra wan qirqa wan e dengê wan belim Cema Musteme kilamek işte xwestî bû niha temaşevanên me jî gelek kilam xwestine ez kekê xetîb jî hat kîjan kilam tu dixwazî bibêjî tu wê kilamê ji xwe ra hezir bike kekê xetîb bixêr ew ê ji me re tiştekî bêje navxirêda bûn ji xêratiniz silavorê ji bo ye hemiya Birazî daxwazê ne dengbêj Xalîdê kilama bedewê canê xwestiye Mamoste Veysî var lê kilama Selanikiyê xwestiye Sidik Baran belê Sidik Baran kilama Emînê xwestiye belê evan sê çarab daxwazê ne mamoste kîjanê kerema xwe ra daxwazek ji birayê me li Almanyayê li Kölnê îroj min ra nivîsiye divê ku te dest pê kir tu ya kilama li Milo bêjî ez ê daxwaza wî bêjim ya ez ê van daxwazê temaşevanê me dîj bi sira bêjim Tamam serçava mamosta ji kerema xwe ra hema deqekê ez vî hewa tem ji bo YouTubeê bawêm ser û îja em ê dest pê bikin Kekê xetîb deqekê navêje serê ez tiştek bêjim hevano kanala YouTubeê ya kek Mihemedê Beyro niha kekê xetîb ew bavêje serê lê di vê navberê de hûn jî hema derhal herin ser kanalê û bibin abone bişopînin ji kerema xwe ev ricakî ye eger hûn bişopînin yani gelekî ser firaz bibin reklam were kekê Oktay wexta çû wê derê bira her YouTube'a gergerok ji li wê derê ye bira ji kerema xwe ra wî jî bibînin Madem ki ciğer diyor evra bakın tamam. Sabredine mgazleşeyim Lale devreşeyim Le emane macavar Emane macavar از راب میرا کرگی قصابی من سرده بله بله لملاي 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 يا لملاي لملاي يا ورا لاي لملاي لملاي يا لملاي لملاي رواق لملاي تسبرا من لاي ماي ماي لا 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 وكانت لنا خدم نزار مشترى شقاي راي يا لا تفحماي يا ان اسكر سيرت مراش سلام نخنا كلام دني برنجي سيارة قرام بو لا شيء برا سليري قدر ماي يا لا المختماي يا ان سنقو بلي مر بلي منا يتريما حسنكي حب كريلا او حرامي مري مر بلي منا بلازق ولا شيلو لا شيء فرضات حكما سنقو بلي يا املا بحر ماي يا ان لملاي لملاي يا لملاي 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 يا لملاي لملاي لو لملاي لو تسبرا من لو
لولا لو كوش خاسر كهنا يا الوان الروح اسمانا يا خذ خير مالا قدر ازما قسلك زي رجلي قاش الماس تكتمات البيشي دن بجاي يا الوان ابن الرفانا يا قوة خام بدرك حيدران سيلان فالي فكرتك تاما بيش اخورتك شيء براب قرانا بشيرا نوال سرحدي يا إله الزوصانا يا لولا لا وكو خشمي ولا من ما نراب دستي مبقر مجولاتي بالربينا مبارك كاني كان راس العين يا إله لنا تشاشانا يا لملوي لملوي يا لملوي لملوي لما لا هاي لما لا رواق لما لا تسبرا من اللواي برا اعتمار كت من يا يا أنا جرمي يا أزربنا خدنا نصان مشترى شقوا إيراي يا لا تفحمي يا إيراس راج سيشلي تقديانا تقنا يسلا ياري نظام فخري بشال ما مسي يا لو تشكي عملي مي يا لملاي لملاي يا لملاي 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 يا لملاي لملاي لواخ لملاي لا قد لواي ماي 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 مش يروج مر ابنان لازم بشكل ضخم امينه امينه وامينه 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 امينه حلا كوله قلنا داير زرمه دلال زوزانه بلند داير زرمه مالو ملكه مربد خده لدنيا زور ضافه از مشلم شارشي بازارا ارزرما دشبتي و جمينا بل الربا ضرب كام حليمك دار مصر يا حليمك دار مصر مراد يا مكور بابا بم الدنيا خير واقنا بنا لقدر خدا نصر ما لدني ملي مقدن دا مكور فقر سده بادلي بابا غني فاز بشل امينه امينه وامينه وامينه واي امينه امينه حلا قرمه هابينه كلا كلا دلال يا زوزانه مدرد بني ادا بلقى خلا امينه ولدنا وقز بكيلنا إنسان مسرقل يا أمينة أمينة وأمينة وأمينة واي أمينة أمينة حلا مخندي جسري دا دلال يا مخندي جسري دا نويش در المباب وأمينة ملهات جدري دا سنگو بره أمينة مل مناري هوا شوا دشوي المراني دا يا إلى برا راسل بقلب الشر صالحك ليس لي مرة
براو خالك شبو شوتيا سارني كي وابر اسكر صرف قردا تب اسكر ايطاليا قولا وتب ماكينات شب سرمدات وسب عزيزين نقول سلطان عبد الرشيد بكي ما تبيرات توبرا مدردا حاله ملت مفنا قايم مقام زلاشت الدنيا خير وين ابن تمام وخاين وبختوان لوبرا سيرف كفان سالمات سارانيك برتيلا دسته مغرب دار دسته كافر سربه hey baba yuma hey baba ey la bravo ey la ser بكل من شر صارنيك لست لي مرة براو خالق گیشه بشوتیا سرانی که و بداره اسکر صرف قردا تب اسکر ایتالیا خود آویتیب ماکینات شب سر مداهات خاره اسلوب عزیزین نگاه سلطان عبدالرشید بگی مارا تمیرات و توپرا مدرده حال ملت مفنا یقایم یزباشر در دنیا خیر واحد ابن تمام و خاین و ببقبان لوبرا سرب که با ظالما سرانی کشه برکلا نفسه مکرتن دانه دسته کافره سر برخاره hey hey baba yuma hey baba وای جان ساعت خوش کیک محمد لله بدل جانب مقاشبه پایزاری درجن هیله سبحان لشوار حياة سبيلك يا قامر ريد كامل يكون هذا السنة حيلا ولا الكامل يكون هذا الرزق كتير نذكرناكم رالو حباي لا لا بدل جاري مقاشبه پایزاد رجل شلي باري هلا ولا قابل كلا قامرنا بشرني بعزيزي لا دي بالقارو بقارة الازورن دكافل يكون داد ترى سبلا مثلنا بنا مدرنا اللي بيوار لا بدل شان وای تو هر بکه محمد متقول ايش هذا كلام زياده بتندم قوتني كنت تناقش بي هناك حوالي تتنا ولي مدير برنامج اللي تباشتي تباشتر خو هيست كي از پر ناكه بنابرته دخوازه برای به yüksel Öztürk باورم کلام آقلم خاصی اشاره دو بندی بیشن آیجا بیورایده می محبت دام کرد. یک دنیجی ما مسته هدایده ساریجی گوتی رابه از نظام کیشان کلامه او سرچالم گوتی سرچالم
طابي سر شعبي رابع 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 ليلة فلك مرات ميرات بفايزة قرية خوابت يا سليتشا هابنا المبيبك يا سيد بجاب القابل شقابة شعبكان يا بهارة منادا مالك شوتي لما دينو هاربيا رينا دا قاي قال كذا قال جميعا فايزة تلك بيا منان إنسانك عمري خد أرباز كيدي خنا دا قابل خامجان يا فلك مرات ميرات في عمري مسيز دا وشهر دا منتز دنيا اسقابان فرشاك مدنة جماعته مجلسة بدك تمام قوة كرم كي تسول عمري مدى دراري مخزن دوتا اسمي كنام الراكر مدنة جماعته مجلسة بكر مدي قالك شاميرا راب وقولتي قاتك وانا سيخلها بخسر نشم مكان يا راب الراب 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 لا لا فلك مرات ميرات في أزدين أبو تذكر سوداني أبو سوداني كريم تذكر منادي تاكي كنكور البنقول شكرم كلمة ما تموز تباغ المدائز الكرم بايس عرال المدائز راكرم دواخس مزبرم لقولا شير لقولا نازك البحرواني أزبر كرم نشاليا نشر بيا ندعو ندبيا تصدارك تلاقي دنا دستي خما بجمع خفي بقرب هي فلك مرات ميلاد في عمري مسيد دا وشهادة والكن دنيا فرشاكرم تكسونا عمري مداد دراري مخزن دوتا اسم الشنا من راكر مدرس ومعتو من يسابق القذب وكتبه بسلم كاتن قوت التقالي ظالم ازنا كالم نكالم كالك بقالة قالب كوشر بخراب مالم رعيانة بيفر قالم ريوي بشبالي خطة جامل ومال الدنيا زيابانم اما تمام درد القلوب مراقي تلاتر قالب بفيدا كده ظالم أزلو ما يقاس نعلم أزدمر الراب 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 لا بكم ببك دائم تراد الراب ولا تشمل تراب ولا تجي في الخراب ولا تشور بقل ناقر السجن تولي مرقح بيش نرناب لكميته كابرسلا بدر كميته من جرى نما جاوت خورمه یکی میران سرملی محمد باشا را بهوار به برابند وارد درباس به بیسار خراب رانه برونه بیسار چرا بهوار به خدای خوب احوال خورا راست به برا خدا بکرا دوست به دشمن تل دنیا دائم تم حزار برا 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 ايلي لبي واي ويلو يو 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 لولا قل قام السبب تطيش من ديني تالي ناخذ شكل مقابل بالنام ربنا لا شان شنو يقول شالون خنا بالجرات وتبرك قدك فرق وشان عقل من دلا وكلني واي 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 قالوا دخلنا بالجرات وتبرك القدك فرق وشان نبيق وكلني لولا قلق ما الخراب وشقصار وزحمة الرفيق وقتيت دانيا لزوزاء لدجوري من اختي ودان الرام السير كل قلق مالك شوتي إيراج الرفيق وقتيت شقانيا دانيا بسمه قلق شدار يا خلاد بجاب قنكنا واي الماء
لو المال والمجيان انا زيد عرب اليوم ماي لو لا كل قوم بسبب وتوتش مدينة هانينا لسلم اوهانك قابد بابارت ولا تاخذ بنا الخانة بري خذي سرحد البجر لمن وزوزان وشمان وشارع يقين كنجو مقام مسكنة تمال شوتو هشار ما إزبستان بزا سكنا تسويرك ماي مقام مسكنة تسرمز بصان سكنا تسيرك كل مراد ميلاد بس فخر بالجامعة أخونا فري أخونا بالله أخو البانك أنا بخد زاني هالشر دنيا أمرنا فاني أول شباب دول شباب قتنا داوية قوجة فلك والما لا ويل من ويل ميان انا زري دار الربيع از باورم دخواست تمام هوي دنگت هر وها لسر دلی نده كاكو تام جراندن تام برن جلا جلا جيان مش مسرع اول دا جي اشترى قطب جواتا ما ويشهد كده ويخلص نبي يعني شابيركا منو تكو ام بحث بك نبي خلص نبي ام نها هيد 21 ساليه تدانه هي شاگرد رسوي ما هنك برساش تبرسي لي ساعات ونيف كي ما خلاص ويا يعني ناس ساعات ويا تيريبكن نغا ويا تيريبكن ليه دنا ما دا جاز دخوازم تشتكي دنيجي تماشاوانا بار بكم تو شاكرو جال عول ولا كهف دو ناسكر شاكروي دنگبيش كو هركس جيرا دو بيجا شاه دنگبيش انا بصرف تو آواز اخو گل همو كسي ددلي همو كسي دا جه گرتيه ولا كهف دو ناسكرتي بيلاته شاكر شيستو حيشتادا هاتو قرية ازيه جخورا عردكي كريبو لور خانكي شدكر جاوه شاغي دعواتي بأول دعواتي بصاري بو هست بيوي هبو هاتو بيرو لقند بيرو اجي زارا ربيس آني بو مجي اكي قبشاكي ربيس قرتبو ناف قند ازو هاتو بسر رياج علي الرياق قريازي بري ناف قند مرات شو قريازي اجي هاتو بربيس تاسمي دابون من ربيس بري دخار ازدو هاتو شان حبش تاسمي دابو ازاتو مدي شاكر یکی دوتا سر رینه شوالک دوتی قاهن لور هاتیه قا گرتیه جیکی دبیش هست بخورا هست بخواهید که بسارید شد دعوتا اسات مرحبا مرحبا مالا فرسی مگرت ربیسک درجی کرد گو هنسانه بخور چما ربیسات دامن اوانی جم گوتنا گولی دبی از ربیسات بدون بکس بدعاتا مشه بشاکر دعاتا دي امكانيه مع محاولات كل باشي شيسو نهار شو عسكري هاتم دبيورا تكلي ما تشيبون اتي مدهر وارجو حتى حيث بينجا اما گلک تشتاب پرسن لی ایشر نه اوانو ام ایشر هاتن داویا برنامه خو مگوتو با برنامه ما تیرا منک لی ام جالک نم بککی محمد بیرورا ام خبردن کوراهی دمه و دیروکه ایرو
از نخوازم زیاده تا بوستینم نشخو سر برنامه دا مدگو بلکه امن کاربن 40 دقیقه برنامه بکن که محمد هنکی نخوشی نوی هبو عاجز بو لی دنگ بیجی و وان دمین بری جرا بو وقت درمان دنگی هر چو بلند بو آوازی وی بلا بو از گله سپاس دادم دبیجم تا دبی شوی دا دبی لگور نخوشی خود تحمل تشتی خودانی که که تا هاتی تا گو از تماشاوان را من و پار بکری از نخوازم تماشاوان بو و پار بکرنه او بمین اوجیش ایش بوم سرفرازی و شانازی که از گله سپاس دکم اگر نا برنامه دا قصور اک من که ماسی اک من جهبه از قصور خو لگور نخوش تفازم وش تماشاوان استغفر الله اندريا تشكرت نه تكو اشي هاتنا برنامه تا سيدا ما انترنت شو انترنت حشي ما برن از برنامه تا بيروز كم شركات تشتغل خاصه كيف خشم بتر هاتنا بالبرنامه ان شاء الله بشروج داجي دم تشبه ام جاردن ورن اريكي تماشاوان قرا شبكه باش درواز كان وسلام رج بوي حمو تماشاوانك وحتى بساعات هانيجي ام قدارك تماشا كرنا بمنا بخير كشيده شباش بله گلی تماشاوان هجا گلک پرسین من هی هنه رسو و شاکرو و دوی در میده ام بیجن امثال وان دنگ بیج که هونه امی بحثا وانجی بکن لی سرکه اف کسن کو ام بیجن که محمد بیرو بوان را هم حوال بیه هم که شاکر را حوالتی کری هم جی بر رسو را جی شاگرتی رسو بیه دورا شاگرتی بوی وک حوالتی لدو هف گلک جیه و وار به هف را چونه هاتنه او تکلیه وام تجارج هف قطنه بیه و حرمت و دانستاندنا وان هر تم لبا هف دو يعني قيمتها وان هبيه جبو بيجي از ايشاف في جواتي البدري ام دبيشن ام بهنك بدن نقطه اكتين جارك تني كما داس بيكر ام جواندرا جاردن داس بيكن و ام ديز خبردن وان دما وان زمانا از جاردن بيجم سپاس جبو شيلوين و سپاس جبو نویسین و جبو همو تماشاوانان ببورن از پر بالا خونه کارم بدم سر اوکا که خطیب حتی جدستی بیته او وان تشتاد نویس او پاروکرنین و داخازن و او بمرا پارو که ام جاردن دبیجن هون رونیا منه هون جرایا سر منه هون دنگ بیج و کسین کو خدمتا و کلتور چانده دکن هون نبن ام بیر رونی نمید تاریه دا بمینن جبویی ام دبیجن هون هربن هون سری مبن سیاوش سری مکیم نبن بمینن خیر و خوشی دا تماشاوان نهجا حتی برنامه اکیدن از خاطر خوش بد خوازم